رودایی هر وهم هل بجارتنا جو بايدن وكي سروكي چلو ششمين امريكي کو جالي كونغرس سيواهات هل بجارتن خالد احمد ماموسي زانگاهي و بله تماشاوانی هجا بویرین کو گل منم هر وها دیار بکرجی ابراهیم güçlü mafnas و siyasetmedar لگل منم دیده سپیکی ده از درباسی دو هوکید بم که خالد دخوازم بوی پرسیده سپی بکم اف بویرین کو شویدن رودایی لکنگرس امریکایی جانج دستانا چار کسان گلو yani bu yereke derbeyek bu birindar kirinan nirxin demokrasiye li Amerika bu di çavade nirxine beyne دیمن شویدی حقیقت دیمن زور نامو بون وکو فیلم که هولیودی تا پیش چاف و امریکا وکو ولاتا که روش هلاتی بلا بجین تا دیتن وکو امریکا بعراق و چو کنه روشا عراق بچرنگه کیه حقیقت اف دیمن تنه تخمگین بین بو سرانسر دیموکرات خازال جهان کو امریکا او سیاست ویا کیر بو بلاف کرنا دیموکراسیت دنیای کو گلک گلان و ملتان هیوی و امید به هینه شوی دیت دیمنت خمگین بین بو سرانسر جهان کو دیموکراسیت امریکا بگهیتا وی آستی و به وی رنگی سردریل گل انجام هل بجارتنا بینه کرن اگر اوه چندیجی پیشکین خواه بینه ترامپ هر وکو سروکه که جداش همی سروکه دیت امریکا نه وکو سیاست مدارک بقدر ما وکو بزنسمانک وکو کسی که خواه پریس و پتر خو دا خواه نشاندر بو جماوری در انجام دو ماهی که اول در کرده و کو وید خازیتن پیدا چونه که سر سیستم حکمرانی امریکا کو سیستم ولایات و کو سیستم که سرانسر جهان گلک ولات وکیل امریکا لاتین و گل ولات دیترجی پیراوت کن اخستد جر بسیاری داد همان دم دا سیستم هلبجارتنیت امریکا بخواب خواه گلک جه گلو گازنده لیتی تکرین و گلک دنگت ناف امریکا دا جی بلندت بن کو دا خازت کن پیدا چونت شواز دنگدان داد سیستم هلبجارتنیت امریکا دا بیتا کرن لاما اوا دهی هاتیا پیش روی کی و دیمنه که خمگین بی بو دموکرات خازان شلای کی جی و دیمنه که دلخوشکر بی بو دیکتاتور و بو سیستم توتالیتاریل جهان کو کیف خوش بی نپوی چنده کو دموکراسیت امریکا بی انجامی وان دیمنه گهشتیه از در باسی دیار بکرید بم دنباش که ابراهیم كيك ابراهيم نها اف ديمانين اف ديمانين كو دوهيل كونغرس امريكا هات نشياندن جيانج دستانه چار كسانجي قرل ولاتكي دن رودابنه قالو اف شوكاكو لجيهاني پیدا بوي ديسه پیدا دبو مثلا دولتك وكي تركيا وزارت دروه داخویانی دا دبیجه ام بانگی آرامیه دکن لامریکه مهی ویدارم با آرامی ور بگرن سروکماری ایران دبیجه افنا نشانه لاوازیا دموکراسیا روجاوایه گلو دموکراسیا ایرانی و ترکیه جا امریکا بلندتره که ابراهیم نرخاندناتا گر بگرم تبیکم دست پیکه دا ببیجن که دموکراسیا امریکا دموکراسیا انگلو-ساکسونیه انتظارنا تاریخا که پرکمن هیه به دستگاه خو به چاند کلتورا خو دموکراسیا که تکاری بیجی که قدر بلنده جبانا وی که به دموکراسیا ترکیه را دموکراسیا تایبتی جه ایرانی را هیچ نه مناقشه کرن لیو را انتظارنا که دموکراسیا ترکیه دموکراسیا ایرانی خودی پروبلم پر مزنن دما که امر سر بسکنی گلک آلیان ونایه هم جا آلیه مافه ملت کرد هم جا مال مافه آلیه کسایتی و قروبی داتو اگر مسئله بنری یا جی پیوندی دولت آوابوین دولت و پیوندی همبلاتیاتو بدی برچاف فرقا که پر مزنه جبانا وی که zaten Türkiye
باورتكم قلت ام بويرك لامريكا رودا يعني قومنا ام بانديشه وبترس تشوبينن جدار وايبه شروبك نكرن لايران اعتقاد بك بك ببيجاكو ديمقراطيا مج ديمقراطيا امريكا باشتره وبوي اوایر نرخان او نرخاندنا پر ندجی دایه ایران پیچک جبر لاخت درج تکاری بیجی که وقت کر نرخاندنه کر لوماجی تکارم بیجیم که او نه مقایسه کرین یعنی دموکراسی ایرانی دموکراسی امریکا یا انگلو ساکسونیا تجارانه مقایسه کرین لتشتکی وکری هیا که گور بیر باوریا من ل امریکا پیواجو کانو دست بیکر yani jibok jnuba demokrasiye şav derbas bikin, dezgah demokrasiye şav derbas bikin. Tikarim bejim ku taybetici sistema hilbijartin jibok şav derbas bikin. Bavar tikin pevajo kanu dest pekir ve kuntizanın roja hilbijartin eji, pişti hilbijartin eji, hatta euro te sistema hilbijartin eda münakaşa kapır mezineye. Hatta tikarim bejim ku dema sarok devlet bu devletiye Trump bu edin ji farkakeye çünkü Trump ittihatkaviye tebece kul Amerika'ya sistemeki statü parezeye tebek av statüye beguartın hatta gelek bekri tebece ki devletaka kür heye ev devleta kür ya statü parez nahile Amerika peş bike ve Amerika mezun bibe jibona vez be ve Bavariye damakı elbette ki şüktüne ku ev bu yere katına kavmandın jibo Amerika darbeye ke le jibo ka Amerika junuba sistema xaşçav derbas bike ev jibo van tekari beci ki derfete ke ji levra sistema demokratik ya Amerika Anglo-Sakson ya Rojava probleme ki van hebu ki untizanla bir salan darbe otoriter ve totaliter ra pişkiri kirin hatta tikari beji ki devletten gelek devletten ne demokrat devletten tikari beji ki diktatöriye yak kasi hebu bu devletana ra Danistan dikir tu kabul biki ne ki hero peyvendiye Amerika ve Suudi Arabistan'e ya ji peyvendiye van ve Rojolata navin belki Sibej bu İran'a, belki bir Türkiye var. Bu kazıyla kazı tesir ka neyini jil ser demokrasiye vankır. Ya bu demokrasiye van kemasiyek bu. Az ve Bavariye damakı. Ev bu yara kavmi nakaş tabii ki ser dünyayı tesir ekriye ki Amerika valataki dünya desalatlara devletteki emperyala hamu dünyayı tesir ekave haye. Le brez biraz kakemine dohoke tiştek baskır mesele demokrasi birina demokrasiye da Amerika per bir sernekat rojolata navinda untizanna ku Türkiye ve kek İbrahim ev babetin giridayı Türkiye emi verne de babetin giridayı Türkiye u Bakuri Kurdistan eji emi verne nek cenabete em derbasi dohoke dibin kek Halid Nuha gavaku Donald Trump وکی 45 سروک امریکایی هات هلبجارتن رای گشتیا جهانی گوت سروک هات کسی که بی ازمون د سیاستی ده بی ازمون لینها 46 سروک امریکایی یک ج ازمون ترین سیاست مدارن کود بی سروک امریکایی جو بایدنی کسایتیه کو بتایبتی روجلاتانا بین خودی زانیارین گلکی برفره طيبتي عراق جي خدي بروجيين خواكو هاي جبو دولتا عراقيا فيدرال جبو بغداي جبو اف الوزيين كو نهال بغداي لعراقي تنجياندن نافندا شيعة باندورا لسر سياسة ديمقراطية العراقي القرى بحوريات نيزيكا هي بايدن جبوي في روشي تشاوادبه اول امریکا چه بی حقیقت پیامک خراب دا ولاتن روشهلاتا ناوراست و ولاتن
گمان سعد کنه دموکراسیت و هولدن تنه ممارسات دموکراسیت بکن بله باریه پینه اینن یانجی پرنگه که دیتر سیستم خوی دیکتاتوریت الپشت دموکراسیت وشرن یعنی اول امریکا چه بی حقیقت پیامک خرابی سیگنالک خرابی او ده هولدن مفای بخوله ور بگیرن بو هنده گمان السر دموکراسیت جهان بتایبتی امریکا کو سرکشیاویت کتن درست بکتن لی او هاتیا پیش حقیقت هشیار کرده که بو دموکراسیت چل امریکا و چل جهان کو پیتوی بخو پیش دا برن و نیجان کرن و آپدیت کرنه که کو بگن چیتن گل پیتوی نیه و لذت یت خلکی دا لا ماجی بحقیقت او هاتیا پیش امریکا دا دبیتا هوکاره کو امریکا پیستر بابت دموکراسیت چل ناف خدا و چل سر است جهانی جدا بیتا پیش اوه چاور ریکری بیل سروک پیشوی امریکا دونالد ترامپی کو وکو کساتیه که سیاسی ازمون نبیه تنه وکو بزنسمانک لی بگوماند اداره دهاتی امریکا ده همبری ارکت گرام بیتن کو بشتن چاره سریا وان خالن لاواز بکتن کو گمان بو حولاتی درستت کتن سیستم دموکراسی دا و سیستمک بیتن کو زیادتر شفاف بیتن و زیادتر بیتا جه متمانه و باوریت همان دم دا گرنگ دموکراسیت هزا خوشی هبیتن و وکی نابش عربی انیابت خوشی هبن بونده برگریش دموکراسیت بیتا کرن چونکه دموکراسیت دا بینا برجوان دا همی کسکی ناکتن بلکوی پتر لاین سرکفتی دویتن آن لاینش کستی ریز لاین سرکفتی بگریتن و هر دو تمام کرد سیستمه که وکیل بیشن ایگرتینه گلک لاین هنه افریکل روشالاتان نوراجی و حتی مل الباشور کردستانی جان هرما کردستانی جدا هولدن پیروکا خراب و مفاهیم خرابش بیا و سقای آزاد دموکراسیت دبین نوا و هولدن تشویه وین دموکراسیت بکن و جماوری راضی بکن که دموکراسیت نشد در برینکا راست و درستا همی اراده خلکی بکتن بلکه دویتن لیدرک هبیتن یا کسک هبیتن همی جماور خودت دا ببینتوا و او سرکشیا ولاتی و ملتی بینیتم حقیقت اوه رنگ ودانوی کلتوری پاش و مای دوری رنگ ودتا كي خالد من دخلت بزانبم كي خالد كو نها جو بايدن سياسة مداركي لحريما كردستاني قالكي ناسكري بطايبتي دوستانية كي نيزيك لقل سروك برزاني چندين جاران هاتناويا كردستاني خودي كونسبت كي جبوي چار سريا پرسا حريما كردستاني ديشر شوية عراقي ده کو سیبش کنفدرالیسم جی پیک وره گلو هاتنا جو بایدن جبو حرما کردستانی دیوری چواته پیش بینیه تدبیواری ده چنکه که خالد از بارم سرکفتنا جو بایدن آرامیک و تناهیک دا سرانسر جیهانه تایبتیل دورا روجهلاتا نوراست و حتی عراق و کردستان جی بیجین چونکه تگهشتناوی و حول نوی بو چاره سرکرنا کشن دوره و تگهشتناوی لوجیکی بو روشا عراق تایبتی یا کشا کردی اوه خوب خو یا دلخوشگر بی بو توایا خلق دوره برو واجی پیشیاوی تگهشتن نبیه یعنی او روشنبیریتا سیاستا در و کوپیتوی نبی بتنه دوربینا که بزنسمانه کی دا سر دلیل گلد کرد و حقیقت امریکا اخست بید زاویه که برطنگ دا و تمام دم داجی آلوزی و نرحتی خست بید سرانسری جهان چش روی آبوری و چش روی امناهی و دیتنا من اگر دست پیکه که یا آلوز جی بیتن یا زحمت جی بیتن لی اداره دهاتی پتر یا امید بخشه بو
بو ديمقراطيات بيجين و بو دور الروجهلاتا نافراجي يكو شهر دورك دي بتر بيتفي بديمقراطيات و بهزكا وكو امريكا هيا و اوروبا هيا بو هندي ديمقراطيات في دور دا گشه بكتن و پشتوانیا وان هزه ديمقراط خاص بكتن بو هندي او سيستمين ديكتاتوري و هزرين خوصاپاندنه و هزرين رگس پرستی پاشکشی پی بکن و هزرين ديمقراطي و پیگوژیان و تواهی زیادتر گشه بکتن دوره دا که خالتم درباسی دیار بکری جم که ابراهیم ببن که ابراهیم نها چهار سالین سروکاتیا دونالد ترامپ ده دوستانیه که yani dinav beyna Recep Tayyip Erdoğan و دونالد ترامپ ده کو باندور جیلی پیوندین dinav beyna Ankara Washington دکرن بری هل بجارتنا بايدن جالي أنقرة و رخنين geleki tünd gotinin geleki tünd برانبری بايدن هاتن گوتن گلو هاتنا بايدن جبو ترکیه دکاریو بری چواته پیش بینیین تچنه که ابراهیم yani dest pekeda bebecim Türkiye yani devleta Türkiye hükümeta Türkiye aslında hemberi hilbijartına Amerika halvesta kavan habu ev tarafkiri Trump'un le gelek bekiri pişkiri ki je Trump'la nişanladan Lidiji Biden kısa nekirin elbette ki siyaset medara stratejisyene Türkiye havalbenden hükümete zedetir lehemberi Biden nerin yaka gotun yani gotun kun Biden bu Türkiye xatere eğer Biden be bu Türkiye va perskrek de zedetir bibin aslında peyvendiye sarok komare Türkiye u Amerika baş xuyatkir le perskrek nabaravanda perskrek emezin jihabun untuzana perskreka Suriye perskreka PKK PYD perskreka tkaribeji S-400 u peyvendiye Türkiye u Rusya'da tkaribeji ku vaka peyvendiye van perskreke van habun hatta berya ve demeke untuzana ku lehemberi Türkiye Trump ambargo tani ambargo ambejil hemberi vekavan teknoloji vana sanayi vana evlakariye yani çekan jibona ve ki xuyako Türkiye Biden Türkiye bende ku Biden va peyvendiye baştır bike fakat tabii ki Biden vana tırsine jibona ve ki gelek ve ihtiyat hareketi ki Türkiye acid ve Bavariye damakı Amerika'da encam eda bu menfaata kat tevgiti gerre rojolata navinda Türkiye bu Amerika civaraki gringe devlete kapır gringe jibona ve ki az bukhun ned ve Bavariye damakı Biden Trump hışktır be elbette ki gelek mesela da de Trump cüda be fikre ama vakta mesela untizanla damat Trump da taybeti başura Kurdistan'e lehemberi veke referanduma başura Kurdistan'e halvestaka nakaşya Amerika derkete hole aslında despeke da gotu bugame pişkiriye bikin fakat berpirsen veke Amerika yel rojolata navin vek makurk tıkarib becik ve meselede gelek neyini bun Jibona ve ekeci pişti referandume pişkiriya Kurdistan'a ne kırın hatta tıkari beyci ki bun sedem ki Kerkük'e be işgal kırın. Jibo ve naha Biden rojolata navin da berpirsiyere ve rojolata navin xuye ki Irakçı dahil, Suriye dahil makurke. Jibo ve Kürt tabi ki elbette ki avcı bir ihtiyatlı mesele benerin. Biden her çıkas untizana peyvendiye u sarok brez Mesut Barzani gelek baş bu Tızanin on disam tızanin ku Danistan'da ne kadar diyar kırıbu ku temen ama terebike ku Kurdistan'a kasar bu hava be fakat az bu ned ve Bavariye dama ku devleta fermi ya Amerika yani devlet bu Biden tıkara bir havayı bir fikre
Le neticede devlet Amerika jibo barjavandiya xan neziki meselatı be. Jibo Türkiye cüse, jibo Irak ji, tekari bejik jibo Kurdistan ji bibi avayiye. Tabii ki bavar nakım per xaraptır be. Le tevev ki am kurji per hevi nekin ki Biden hat jibo pevajwa devleta serbuxu li Kurdistan gave mezin yani jibo be avetin debebe alikar ya jibo ku Kerkük disa dahili devleta federaya Kurdistan bebe ve mesele da de despek da heviye ka mezin nekin az ve Bavariya da medisa bu yerekle Amerika kavmin bavar takım Amerika mecbure kutu hındır da bukhara alakadar bebe vekka khalişi diyar kır müjid despeke da diyar kır bu Amerika jboku sistema khan nujem bike junuba ava bike hatta az bxu ve pevajoye da nabara komariya u demokratan da nakokiye permezin çebebin hatta bu yere mezin çebebin ravşa tarza siyaset Amerika beguhartın untuzanla nabara demokrato komariya da tekari bejiki dijayetiye kapır khurt tu daman nabuye yani pişti hilbijartına her tiştek liciye xarun iştiye senato kare xam dimeşine vakti ke az bxud ve kanatiye da bakıyor la Amerika siyaset derkate darvayı kongre derkate darvayı meclise jibovel darvayı meclise ve darvayı kongre siyaseti bimeşe bu avaki mezin bimeşe jibovel Amerika bu yere nü tıkarın bir kavmin bavar takım stratejisyenci siyaset meder şurova beren siyasiyet dünyacı ve kanat yadane elbette ki ev dijayeti ve dijayeti yakan bejin ki şerreki dijvar hemberi hevbe bavar nakım ama disaci Amerika untuzanla civata karşı çek hazdike çek azade jibona ve deme jibona ve yekeci her deme tekarın çek bir karbinin ev xateryal Amerika haye. Bele spas İbrahim Güçlü mafnasu nivizkar ijdiyar Bekir gelme voice spas Halid Ahmed mamu seyzaninge hev çav deri siyasi ijdi hoke unle gel. Jibo spas Kak Cemal, Mehmet Kaşiye da. Bas.